Hello guys, bakunzi ba Vinique TV. Ndabaramukije kandi mwese ahaherereye uri mu bibazo, uri mu ngorane, urwaye, uhumure Yesu ari ku ngoma azokugirira neza kandi uzokira. Ndabaramukije rero abari kuzuba mwaramutse, abari mu ijoro ryiza. Hanyuma iruhande yanje hariho umukobwa mwiza cyane. Reka tumusabe atwibwire nitwa bande madukobwa. Nicole. Nicole ryonyene? Inahaza Nicole. None ko dusanzwe tukubona muri filime witwa Niki. Niki ni siri? Nako ni siri. Oh, ego shanga. Aho ni bon. None Nicole, kwambaye neza kwa wewe. Urakoze. Okay. Hanyuma uyu mukobwa mubona ngaha usanze mumuzi cyane. Umukinnyi wa filime inyungu gusenga ariko abikora neza cyane twabonye hano uyu mumama ari aho muri filime siya muntu arazi kuyihe Sape n'ahantu neza ahubwo neza abantu bararyohewe cyane rwose hari handi hantu nuko usanze umeze mu buzima busanzwe kandi batashye kometse ndabwo ko tubazo twanjye Nicole uriga cyane uriga kubona ufisuka tumenyereye abantu biga ari bihara badafise tuvyumva nyene atamishatsi bafise wewe wiga gute ufise imishatsi yakuri universite muri universite wow koga mwiza samatayi yiga universite murabibona muri commentaire ndakeneye commentaire zanyu baraka nukoga mwiza ego niko urasenga yego ubuzima busanzwe n'inzoga Okay, ikuranya muri akigayitwa gute? Strategie. Ndafashije. Abatize cyo tumenya ngo nibiki? Stratégie des entreprises. Exactement. Numva ko naciye kuri universite nanje. Okay, umukobwa wacu mwiza rero. Nagomba mbega abana kuri universite, surtout abakobwa. Bijya bintu baza bigira biyambika udupantaro uduki ibintu by'ibira kandi umengo mino minsi nibaze gukunda umukobwa umwe n'ibyo umuhungu umwe n'ibyo hari kintu bivuga urumva ko universite abantu bakuze bose bazi uko nakwiye kwitwara mu buzima bwa buri munsi abakobwa ba universite rero asha jesi ngiriyo murabizi ko nahejeje kazi kandi oya gusambuza musanze genza muri kenshi akabaho ukuntu baba bambaye ngo bari hejuru bose gusumba mama bamwigana mbera kuva wigana bose bariga ati yo ku universite umupapa umumama umuntu wese ari mu bakwiga yego kwiga ntakuze ku universite umuntu abazisha kararondera ko wifata uko witwara uko wambara nta kuraba okay mu buzima busanzwe ndakwaza ikibazo kundiki haba gufungura haba mu byo kunywa agafiti abakunzi b'ifiti rero be murabiraba neza cyane umukobwa mwiza rwose nganda kubaza ari ikibazo cy'ubwenge ushaka kumwongerera verbe savoir au présent verbe savoir au présent verbe savoir au présent abafana mu birabe verbe savoir au présent yiga universite kandi aciye ubwenge gikonjiga oya Nicole namubadije ni umunyeshure ati jewe ndi umunyeshure Nicole ko ufise imishatsi wiga gute ufise imishatsi ati jewe niga universite ndamubaza ati kuri yanyomereka kwiga yitwa gute stratégie des entreprises sawa aba universitaire mwavyumvise ndabwira ati rero igifaransa mwakize kuva muri mizani bo wiga mu wa mbere kandi usura n'umuheje mu wa gatatu okay mwana wa gatatu universite rero nadukonjige verbe savoir au présent je sais tu sais ilise umeze ndakoza wamenye ko nize menshi nous savons nacho komeza ndabyumva usabe mes félicitations ariko rwa ndabaza kandi kabaza Nicole urafite confiance
oya hari ibibazo biri prive nta kintu kiba kiri prive mu by'ufiance ukunda wemera wabitoma mutubwiye nimba hari oya nakubwira ibibazo biri prive nyine ubuzima bw'umuntu nyine bwite ubuzima bwanje bwite uyo rero iyo nawe uhari bakunzi ba Vinique TV mubyumve niko ari ku isoko ari ku isoko okay mukwasezera rero sezera abafana ubipfurize jogiza nabo nyine ngo no kwaza ibibazo byinshi bijyanye n'iby'ishuri ngo bitobasha kubinyishura kubera muri mood simundi ibibazo byinshi mu buzima kaka problem ifise ama examen mu ishuri yatora gute kandi ko nzi kuri universite mukora examen ukikuri heze mukora examen kwandika savoir kuvuga birangora ati rero baronka akazi ntuzoshobora kuvuga mu gifaransa yanzovuga mbe niko sinakubagije wigiki finance yakoze ya urabesha wahinduye kuva ryari ko naheruka ora wigasonze filmiye wahinduye gute Kemeruka wigaswenze sinzi abaribesha ati rero bafana nahora ndababesha ko niko wigaswenze uyiga finance et comptabilité mwani bw'umugisha usanzwe usengera oya bro usanzwe usengera tubwire ukubwira abafana mani ukubwira abafana usanzwe usengera nakubajije umukirisu wowe okay Nicole ati umukirisu mugabo ni baye ngombwa kumvuga izina naho sengera kazima yemera ko Kristo yabana ikindi kibazo umuntu kwanda hiwanje mama ndakubaze ikibazo cyanyuma kugira ngo dufinalize ikiganiro cyacu Nicole dufate nk'ubu inkoko urayizi sawa inkoko yariraha mu Burundi hama igeze ku mupaka u Rwanda n'u Burundi sivyo hama ikiye ita irigi ibitereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mugabo yari yageze ja tujise nko fate sinzi ko nawe ikibazo ndazi mbize kusubizamwo yari yageze iruhande y'u Rwanda ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda hamiciye itaho irigi ndakubaza iryo ry'u Burundi canke n'iryo Rwanda yamaze kwambuka Burundi je mu Rwanda yego yarenze umupaka yego yaje mu Rwanda guys ngiyo oya subiramo iyo nyishu yaje mu Rwanda iryo ngiryo ari mu Rwanda